umuvugizi w'abarwanyi ba ARC Armée Révolutionnaire Congolaise Lieutenant Colonel Wiringoma niwe ukunze kuvuga ngo intambara ijana intsinzi ijana nibyo bikomeje kuba rero kuba AFC M23 by'umwihariko tugiye kugaruka ku Madu cyangwa twirwaneho aho bakoze operation ikomeye cyane bakarasa drones zigera ku ijana za FARDC mu rugamba rwero rukomeye cyane muri operation ikomeye cyane aho nkuko byatangajwe na Colonel Nanga ntabwo ubushobozi bwo kurwanira mu kirere ubushobozi bwo kurasisha drones ubushobozi bw'ikoranabuhanga bukihariwe na FARDC ubu na AFC M23 isigaye ifite ubushobozi ku buryo bagaba ibitero bakoresheje drones ndetse bakaba barasa ibitero bakoresheje uburyo bwabo bafite nabo bakaba barasa drones ziba zabagabweho. Niyo mpamvu Colonel Rugabo watwirwaniho yamaze gutangaza ko barashe drones zirenga 50. Byagenze bite rero? Reka mbageze muri yosuko yakabaye umutwe watwirwaniho uravuga ko ufatanyije na AFC M23 kuri wa gatanu tariki 20 Gashyantare barashe drones zirenga 30 z'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. N'ingabo y'imirwano yiriwe isakiranya impande zombi mu bice by'imisozi miremire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko kuri uyu wa gatanu imirwano ikomeye yabereye mu duce twa Muriza, Gakenke, Karongi n'ahandi hatandukanye nyuma y'ibitero by'ingabo zirimo iza FARDC y'Abarundi, FDLR Wazalendo ndetse n'abacancuro b'abanyamahanga. Umuvugizi wa AFC M23 ifatanya urugamba na twirwaneho Lawrence Kanyuka yatangaje ko kuva mu masaha y'igitondo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ziriwe zigaba ibitero bya drone ndetse n'ibyo ku butaka bica igikuba ndetse binateza urupfu rw'abaturage b'abasivile bo muri komine ya Minembwe no mu nkengero zaho. Mu gihe kandi AFC M23 ishinja ihuriro ry'ingabo za leta kurenga ku gahenge, FARDC mu itangazo yasohoye nayo yashinje AFC M23 nabo yita ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero ku birindiro byayo biri muri Kivu y'Amajyepfo ni y'Amajyaruguru bakica gahenge kifujwe na President Joao Lourenço Wangora. FARDC ivuga ko ibirindiro byayo byo muri Kivu y'Amajyepfo byatewe ari iby'ahitwa Mikenge na Kalongwe mu misozi miremire ya Uvira na Fizi by'umwihariko mu duce twa Kahungwe, Kanga na Rugeje. Mu gihe bigoye kugenzura buri ruhande ibirego rushinja urundi ruhande twirwaneho biciye muri Colonel Rugabo Fidele uri mu basirikare bayoboye ingabo zayo ziri ku rugamba iremeza ko bashoboye guhanura drone zirenga 30 za FARDC n'abayifasha ku rugamba. Yabwiye chaîne ya YouTube yitwa Imurenge TV ati nubwo Chilombo Tshisekedi akomeje kohereza za drone abasirikare bacu ntibabuze bakabakubita za Muriza. Ati ntibabuze ntibari kubura kubakubita za Gakenke, ati ntibari kubura kubakubita za Karongi. Ubu ngubu ingabo zacu zirakomeza kugana imbere zirasa, ntabwo ngo bari kubura kubakubita za Rwitsa nk'uko n'ahandi hose bahagaze. Yakomeje agira ati Tshisekedi arohereza drone zikarasa mu baturage zigatwika imirima, ariko kugeza izi saha drone zarashwe ni nyinshi. Ngo n'uyu munsi yavuze ngo kugeza isa drone zararashwe ngo n'uyu munsi twarashe izirenga 30 ariko iziriwe zihaguruka zirenga 50. Rugabo kandi yemeje ko muri rusange drone bamaze guhanura zirenga 300 mu zibarirwa muri 500, ahamya ko Tshisekedi yohereje mu Minembwe. Ngira ngo murumva uko ibintu byifashe, ibintu birakomeye cyane. Imirwano ubu ngubu iri gukorwa mu buryo bwa tekinoloji kuko ibijyanye n'urugamba rwo hasi ku butaka igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaratsinzwe ndetse abagaba ibi bitero abenshi nk'uko bigaragara bakaba bava ku kibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka, akaba ariho ibitero bituruka nk'uko amakuru atugeraho abitangaza. Ni ibintu bikomeye cyane, amakuru avuga ko drones zituruka ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Usibye ibingibi amakuru yandi avuga ko hari zituruka ku kibuga cy'indege za Karemi ndetse na Bujumbura n'ubundi nk'ibisanzwe. Cyangwa bizi ko Melchior Ndadaye icyo kibuga cy'indege cya Bujumbura cyakomeje kuba kiba nk'ibirindiro bikuru by'abashaka kugaba ibitero mu bice byegereye Uvira, ariko aha muri Minembwe ndetse n'ubundi n'ahandi hatandukanye, nubwo na Minembwe itari kure cyane ya Uvira
ibitero drones nyinshi zikaba zituruka muri Kisangani Bangoka nk'uko amakuru atugeraho abitangaza. Tugiye garuka noneho ku bijyanye n'ibyatangajwe na Azarias Ruberwa wahoze ari vice perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yatangaje avuga ati kwamagana kutubahiriza agahenge. Magambo yagize ati agahenge katangajwe na Angola kandi gashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntikubahirizwa kubera ko imirwano ikomeje hagati y'impande zihanganye. Kuburira ku miterere iteye inkeke yavuze ko umutekano n'imibereho y'abaturage b'abasivile mu misozi miremire igihe Kivu y'Amajyepfo byifashe nabi cyane by'umwihariko muri komini ya Minembwe no mu nkengero zaho. Ibijyanye n'abaturage bahura n'ibitero bya drones buri munsi. Yagize ati abasivile abanyamurenge baterwa ibisasu bya drones buri munsi kandi mu byumweru bibiri bishize ibyo bitero byarushijeho kwiyongera. Ingero zifatika z'abahohotewe. Mu bahohotewe harimo umwana w'umwaka umwe wasanzwe yapfuye mu nzu yasenywe na drone, ndetse n'umukecuru w'imyaka 101 warashwe nyine bamwegereye, no ngo abamurashe bari bamwegereye izo drone zamurashe zamwegereye. Guhiga abaturage mu buryo bukabije. Abaturage ngo barimo guhigwa no guterwa mu buryo bukabije hifashishwe drones n'intwaro ziremereye. Abashinjwa ibyo bitero bikorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi, imitwe ya Maimai itandukanye ihuriye mu ihuriro rya Wazalendo, FDL n'indi mitwe yitwaje intwaro ndetse n'abacancuro. Ngo gukoresha inzara nk'intwaro y'intambara. Inzara iri gushyirwa ku baturage nk'intwaro y'intambara ikoreshwa ku bushake. Nacyo ni kimwe mu birego bikomeye cyane Azarias Ruberwa yagarutseho. Gusaba iperereza ryigenga. Ubukana ngo bw'ibitero bikorerwa mu baturage no kuba hari ibitero bigamije abantu runaka bisaba iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane ababiryozwa ku byaha biri gukorwa. Kuburira ku byago byo gusukura ubwoko no kwimura abaturage ku gahato cyangwa no kubakorera genocide, kubarimbura. Ngo niba nta gikozwe vuba hazaba habayeho gukora genocide igamijwe ubwoko nk'uko byabaganwe n'umuryango w'abibumbye ndetse no kwimura abaturage ku gahato byavuzweho mu myaka 9 ishize bizaba bibaye impamo. Kijyanye n'uburinganire mu burenganzira n'icyubahiro. Ngo abaturage ba Uvira na Minembwe bafite uburenganzira bungana kandi bakwiye icyubahiro kingana. Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umuryango mpuzamahanga bagomba kubahiriza iryo hame ry'uburinganire nta vangura. Ikindi ngo ni ugusaba ku mugaragaro. Harasabwa agahenge ako kanya kurinda mu buryo bunoze kandi nta vangura abaturage bose b'abasivile bo mu burasirazuba bw'igihugu no gushyiraho vuba uburyo bw'amahoro n'ubwiyunge kugira ngo abantu babashe kubana mu mahoro. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane amwe mu makuru akomeye cyane akomeje kutugeraho ku rugamba. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye habe na gatoya. Turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru atandukanye akomeje kugenda agerwaho nka video ndaza kubategurira ivuga ku muryango wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Umuryango wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana wasohoye amashusho agaragaza umuhungu we Jean-Luc Habyarimana ari mu ruzinduko Kinshasa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Aya mashusho nta majwi afite kandi nta bisobanuro atanga ku itariki cyangwa ku mpamvu y'urugendo. Icyakora agaragaza umuhungu wahoze ari perezida yifotoza n'abayobozi bamwe bo muri Kongo barimo Sami Badibanga. Amakuru yerekeye urugendo yatangiye kuvugwa mu mpera za 2019 mu bitangazamakuru byo mu Rwanda, ariko icyo gihe yarahakanwe. Kugeza ubu biracyategerejwe kumenya impamvu zituma umuryango wa Habyarimana uhitamo kugaragaza uyu mubano n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri iki gihe. Ngira ngo rero murumva neza ibijyanye n'uyu Jean-Luc Habyarimana wagaragaye Kinshasa, ndetse video ye ikaba yakomeje kugenda icaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Abantu benshi rero bakaba bakomeje kwibaza bati ibi ni ibiki biri kuba.
ati se yaba yagiye Kinshasa, ariko turakomeza guperereza tubaza amakuru, dushakisha amakuru mu masoko yacu agiye atandukanye, mu bitangazamakuru bitandukanye, tuze kumenya ibya Jean-Luc Habyarimana. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane. Niba utarakanda subscribe uyikande kugira ngo ujye ukomeza ubone amakuru menshi agiye atandukanye. Amakuru mba nkugezaho ni amakuru utasanga ahandi, ni amakuru abacukumbuye kandi atarimo ibinyoma na bike nk'ibyo mujya mwumva mu bitangazamakuru bitandukanye n'aba YouTuber batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabakunda cyane, peace up.